Kiri, timur, tengah, utara bersama rombongan. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Tangan terbalik. Nah, kaki kiri, cakep kayak begini. Tuh, safe. Oke, ulang ke belakang. Ulang. Safe. Ya, langkah tegap maju, jalan, sah, henti. Gerak, kanan dulu, kanan, baru kirinya tutup. Nah, kanan tutup. Tutup ke sini lah kakinya. Ya, cakep. Ayo ulang, sekali lagi. Lancar ini mau dah. Encer ini. Ya, langkah tegap maju, jalan, sah, henti. Tangannya gerak. Nah. 再退伍说腿上你就不往前走，就往前走，知不知道？不要怕我。一，哎，走一步出去跳起来，是扶着前，手脚在前，同手出脚了，同手出脚了。二，再退，再腿上低人一点，啊，是不是？一，二。 一，同手出脚了，换错了，出脚。kiri, kanan, kiri, kanan, Di tempat. Gerak. Hadap kanan, berhenti. Gerak. Berhenti. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan, berhenti. Gerak. Serius. Depan. Tangannya. Rak. Jangan diayun. Kamu jangan diayun begini. Jelek kelihatan. Nah, posisi yang diangkat cuma kaki saya jaga. Ini pantat tidak usah yang. Jangan semangat ya. Ulangi. Jalan di depan. Rak. Lemas saya. Setengah lengan, goncang kanan. Gerak. Setengah Lengan. kanan gerak. Ulangi. Setengah lengan lencang kanan. Setengah lengan lencang kanan gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Ya, setengah lengan. Setengah lengan lencang kanan gerak. Terus. Setengah lengan lencang kanan gerak. 20 kali. Setengah lengan tangan. Setengah lengan lencang kanan. Setengah lengan lencang kanan gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Ngane rada dawa. Setengah lencang. Kaine rada panjang. Setengah lencang. Setengah lengan. Setengah lengan lencang kanan gerak. 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 Ini namanya SP. Apa SP? Satpam pendek. Setelah ini dipimpin Mas siapa jenenge? Dwi Jatmiko nomor berapa? Nomor 24. Lihat sana. Nah, tidak ada yang lihat bawah. Sekarang Anda sudah jadi satpam. Di sini bednya Polres Jepara, Polda Jawa Tengah. Lurus, berdiri lurus. Kaki kiri dilangkahkan ke depan. Kiri di depan, ya. Ini ke belakang.
Tidak, ini ke belakang, sini, ini ke depan. Ini tidak usah disembunyikan. Nah, maju lagi. Buka. Dengar, langkah dan ketawa. Langkah, tegap, maju, jalan. Up. Nih, ikuti saya. Nah, maju lagi. Lain, belajar. Langkah, tegap, maju, jalan. Stop. Ini di belakang. Kalau ini maju, tangan kanan maju. Ulangi. Langkah, tegap. Ini, lurus. Langkah, tegap, maju, jalan. Stop. Ya, tangan ini di sini. Sini. Ya. Sini, begini saja. Ya. Sekarang, Dengarkan aba-aba saya pakai feeling. Tidak dimarahin. Cuman Anda akan melihat sendiri kesalahan Anda. Yang selama ini hanya ngikutin temennya akan terlihat. Percaya diri. Ayo mulai. Hadap kiri. Lihat. Balik kanan. Lihat. Serong kanan. Lihat. Serong kanan. Lihat. Balik kanan. Lihat. Feelingnya mainin. Saya minta 2 langkah ke kanan. Lihat. Hadap kiri. Lihat. Tiga langkah ke kiri. Jalan. Hadap kanan. Set. 2 langkah ke kanan. Dan. Oh. 2 langkah ke kiri. Jalan. Serong kanan. Set. Hadap kanan. Set. Balik kanan. Set. Serong kiri. Set. 2 langkah ke kiri. Jalan. Oke, bagus sekali. Formasinya bagus. Berarti Anda feelingnya bagus. Saya suka. Dengarkan lagi aba-aba saya. 3 langkah ke depan. Maju. Jalan. Bagus. Jangan bergerak. Diam di tempat. Yang di tempat. Feeling. Saya minta jalan di tempat. Set. Saya minta 45. Tidak ada yang kurang 45. Perempuan. 45 kurang. Set. Gua yang ngajarin ya. Ini loh. Gua di sini. Bapak. Ayo pencet Rom. Udah. Yang bener lu jelas liatin orangnya. Lihat gerak. Dulu. Gimana nih? Nah, ayo udah sip. Jalan di tempat. Siap gerak. Jalan di tempat. Gerak. Pegangin harus pegangin. Udah jalan. Ya.